nemoj, pa stvarno nisam htela. Pa ne, pa nisam htela, pa ne. Prema najnovijim izveštajima Svetske zdravstvene organizacije, svaka treća žena je žrtva nekog oblika nasilja. Da je to sasvim moguća statistika i u Srbiji pokazuju primjeri koje smo u prilici da svakodnevno vidimo u medijima. Jedan od pokušaja države da nasilju nad ženama i u porodici stane na put jeste i ratifikovanje Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i u porodici. O ovome su nedavno u Skupštini raspravljali i parlamentarci. Parlament je sada na ispitu. Parlament mora da pokaže svoju nadzornu ulogu i da se potrudi da ova konvencija ne bude mrtvo slovo na papiru, nego da smanji porast nasilja u društvu i u državi. Kontrolna uloga parlamenta je upravo jedan od najbitnijih faktora koji će pomoći bolju primjenu konvencije. Zaključak je sagovornica debate Otvorenog parlamenta posvećene ovoj temi. Videlo se da su se one ozbiljno pripremale, da su prikupile podatke. Ja sam srećna što smo doprineli tom prikupljanju podataka i da imaju nekako stav koji obećava za u buduće, da žele da imaju informacije, da žele da komuniciraju sa, ne samo sa civilnim sektorom, nego i sa drugim institucijama, nezavisnim telima koji se bave zaštitom prava građana i da žele da pitaju vladu i da žele da proveravaju, zapravo da imaju svoju tu nadzornu ulogu, da proveravaju šta je zapravo urađeno, koliko je urađeno i koliko je uspostavljena ta koordinacija i sinhronizacija. Narodne poslanice su naglasile da će zbog toga odmah po ratifikovanju konvencije inicirati osnivanje komisije, čiji će zadatak biti da ispituje efekte primjene konvencije i u skladu sa tim tražiti od institucija da podnose izveštaje o svom radu. Ženska parlamentarna mreža će sigurno postavljati pitanja i neće zaboraviti ovu konvenciju posle dana za glasanje za ratifikaciju ove konvencije, ali ja verujem da u tom smislu će i kolege poslanici prepoznati i da već prepoznaju važnost ove teme.